yakurikiranyweho kandi mete barambujije kunywesha kino kintu barakubujije none ngiye kunywesha igikombe tunywesha muri inkuru y'urupfu rwa Profesa Niga cyangwa se Karasira Aimable yasakaye hirya no hino mu bitangazamakuru byinshi by'umwihariko ibyandikirwa mu Rwanda. Uyu Karasira Aimable inkuru ze ushobora kuba wazumvishe, ariko se uyu umusore yari muntu ki? Yakoze ibiki? Yagaragaye mu biki? Umusore w'amagambo akakaye wamenyekanye cyane, afite amagambo akakaye ndetse ataranavuzweho rumwe. Reka tugaruke kuri Profesa Niga Karasira Aimable. Uyu yatangiye kumenyekana yiga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu ntangiriro z'imyaka ya 2000 nk'umunyeshuri w'umuhanga mu ishuri rya siyanse za mudasobwa w'ibisage ku mutwe, ariko kandi utitwara nk'abandi kuri uwo musozi ubaho kaminuza uzwi nka Ruhande. Karasira ntiyavugaga menshi, yakundaga kuba ukwe wenyine ariko agasabana kandi agakunda cyane abakinnyi ba karate kuri kaminuza. Umukino yari afitemo umukandara w'umukara. Umunyeshuri w'umuhanga ariko wabonekaga nk'ufite imibereho idasa n'iy'abandi kuri kaminuza. Yari afite byinshi arwana nabyo mu mutwe we. Ibi byaje kumenyekana imyaka myinshi nyuma y'urubanza rwe. Umunyeshuri w'umuhanga warangije afite amanota meza, yabonye umwanya wo kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Profesa Niga. Iterambere ry'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda byaje gutuma wari umunyeshuri udasanzwe i Butare amenyekana mu Rwanda nk'umuhanzi wa rap na reggae. Wakoreshaga amagambo akakaye. Indirimbo ze nkacishwa carte jaune cyangwa turi ku rugendo zakuruye amatsiko ya benshi kubera amagambo azirimo abahanzi benshi mu Rwanda batatinyuka gukoresha. Ibyo byari nk'intangiriro yo kwamamara kwe, ariko kandi n'umusaraba we. Mu mpera za 2013 yafunguye channel kuri YouTube yise Ukuri Mbona. Ibiganiro yacishijeho nibyo yatangaje ku zindi channel z'abandi. Ibi nibyo ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwahebereyeho bumurega. Profesa Niga nk'izina ry'ubuhanzi yari afite, yumvikanye kandi atanga ibitekerezo birwanya ingingo nko kubyara abana, gushaka umugore no kubaka umuryango. Uyu Karasira Aimable aka Profesa Niga yagaragaye nanone akunda kunenga ubutegetsi ndetse ananinga FPR. Karasira yavukiye irwaniro hani mu karere ka Huye, ariko akurira mu mujyi wa Kigali aho yize amashuri abanza n'ayisumbuye muri Lycée de Kigali mbere yo gukomereza muri kaminuza y'u Rwanda. Yize kandi software engineering muri Sweden. Mu biganiro bye Karasira wapfuye ari hafi kuzuza imyaka 49 yakunze kumvikana avuga ko jenoside yabaye mu Rwanda yamugizeho ingaruka zikomeye, akavuga ko yiciwe n'impande zombi. Yavugaga ko interahamwe zishe abo mu muryango we n'ingabo za APR z'ishyaka FPR, icyo gihe nazo zikica ababyeyi be n'abavandimwe be babiri. Ibi yatangazaga ariko yaje kuzajya agera nyuma akabihinyuza ndetse akanabisabira n'imbabazi. Uyu mugabo yakundaga gutangaza amagambo akakaye ndetse ataranavuzweho rumwe na benshi, aho yashimangiye ko abahutu biciwe ababo mu bwicanyi bwo kwihorera, ngo badahabwa umwanya wo kuvuga no kunamira ababo. Akabyita akarengane kagambiriwe gakorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Muri Kamena 2008 mu mwaka wa 2020 ubwo ibiganiro bye kuri YouTube byavugwagaho cyane mu Rwanda, Kaminuza y'u Rwanda yakoreraga nk'umwarimu muri College y'ubumenyi n'ikoranabuhanga yaramwirukanye imushinja imyitwarire mibi mu kazi. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 31 Gicurasi kwezi kwa kane nyine 2021 Karasira yahamagajwe n'urwego rw'iperereza ku byaha RIB nk'uko yabitangaje.
ntabwo yongeye kugaruka mu rugo. Mbere yo kwitaba RIB yavuze ko hari ibikorwa byabanje byo kumushinja ibyaha hakoreshejwe ibitangazamakuru bibogamiye kuri leta. Ati bamara kukwereka kukunenga mu ruhame, abantu bose noneho bagakora ibyo bashaka. Yafunzwe hashize amasaha make. Kuri interinete hatangijwe inyandiko isaba petition y'abavuga ko bitwa Umurinzi Initiative, basaba ko we n'umunyamakuru Agnes Uwimana bakurikiranwa. RIB yatangaje kuri X ko Karasira aregwa guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu biganiro yari amaze iminsi atanga ku mbuga nkoranyambaga. Mu manza ze za mbere, Karasira yavuze ko yakomeje kugirirwa nabi aho afungiye kuko yanze gusiba ibiganiro byo kuri YouTube channel ye. Miliyoni zirenga 100 z'uburwayi bwo mu mutwe, inzira ndende zo kuburana, gufungwa no gufungurwa by'agateganyo, hamwe n'urubanza ku buzima bwe bwo mu mutwe byafashe hafi imyaka 2. Byageze aho mu mwaka wa 2022 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Kigali rwavuze ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa Karasira. Karasira yavuze ko yari afunze mu buryo bubi cyane muri gereza ya Kigali, kandi ibyo byamwongereye ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe yari afite ndetse bikamutera ihungabana, trauma ikomeye. Urukiko rwategetse abaganga b'indwara zo mu mutwe kumusuzuma, maze raporo yabo yo muri 2023 yemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko ubwo burwayi butamwambura ubushobozi bwo gutekereza, maze bituma atangira kuburanishwa ku byaha ashinjwa. Hagati aho, umutungo w'amafaranga, amadolari n'amayero yose hamwe asaga miliyoni 100 uko Karasira yabivuze, wari kuri banke no mu rugo rwe warafatiriwe. Iki kibazo cyateje impaka ubwo yasabaga uburenganzira kuri ayo mafaranga ngo ashake umwunganira mu mategeko ashaka. Gusaba imbabazi ni iherezo ry'urubanza. Mu rubanza rwe mu mizi, Karasira yakomeje guhakana yivuye inyuma ibyaha aregwa, ariko mu mpera z'umwaka ushize ibintu byarahindutse. BBC yamenye amakuru yo kumvikana hagati y'uruhande rw'uregwa n'uruhande rw'umurega kugira ngo Karasira arekurwe. Muri Nyakanga kwa 7 ishize, ubwo urubanza rwe rwaganaga ku musozo, mu buryo butunguranye kuri benshi, Karasira yagize ati ndasaba ikigongwe. Icyo gihe yagize ati umuntu waba yarakomerekejwe n'amagambo navuze akayumva ukundi, ndetse n'umuryango nyarwanda, nkaba mvuga ko nasaba ikigongwe uwo byakomerekeje wese. Yongeyeho ati umunyarwanda wese yumve ko njyewe ntafite intego yo gucamo abantu ibice no guhakana jenoside, kandi nzi neza ingaruka yangizeho. Ibi byari iherezo ry'urubanza rwe n'urufunguzo rwo kumurekura agasohoka muri gereza. Hashize amezi 2 urukiko rwahise rumukatira gufungwa imyaka 5, n'ubundi yaburagaho amezi 7. Byari nko kumureka ngo atahe, iherezo rye ku isi. Mu gitondo cyo kuwa 3 ibinyamakuru mu Rwanda byatangaje ko Karasira arekurwa na gereza ya Kigali iri Mageragere kuri uwo munsi. Igicamunsi, amasaha kenshi abarekurwa basohokera nyuma y'ibibanza kuzuzwa muri gereza, cyarangiye nta nkuru yo gusohoka kwe. Mu ijoro nibwo BBC gahuzamiryango yamenye amakuru ko Karasira Aimable yajyanywe mu ivuriro ry'imbere muri gereza mbere yo kwihutanwa ku bitaro bya Nyarugenge bitari kure cyane y'Imageragere. Mu gitondo cya none, mu gihe BBC yari imaze kumva inkuru ikomeye no kubaza umwunganizi we mu mategeko nimba ari ukuri cyangwa ari impuha, urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda RCS rwahise rusohora itangazo ryo kubika. RCS ivuga ko Karasira yajyanywe kwa muganga nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe. Nta ruhande rwigenga rurakora iperereza kuri ibi byatangajwe.
Gusa RCS ivuga ko itegereje raporo y'abaganga ku cyateye uru rupfu. Icyatumye Karasira atarekurwa mu masaha ya kare, ibyabaye muri gereza igihe yafatwaga anywa imiti, n'ibyabaye mu gihe cy'urupfu rwe n'igihe nyacyo yapfiriye, hari ibibazo byinshi bitarasubizwa ku rupfu rwe, bizasubizwa cyangwa ntibisubizwe.